Iyang o kasalilya mango. Yet from unwivach and Bombay State Legislator. Program watch kan kau na batasan option PIO tan apple o kaway dan option speaker. O ngay sapal mamay luto sintia Eliawat kar may bansak sa karabi chon way out at wrong watch. Eru pwede ibang patch-patcher lang ang maway menchiyang BH ngal sa karan kapyung o wawla pang kukuran anilap sa machay coach. Ngal sa karan kay buwan niyo wawla pang kukuran erokso ko and gon payu. Wawla pang kukuran isa nangkan ko. Tasyo wan kisapal marlukan ko nanalang ko nangkan niya ko. Wow choror to kasapal machay kapinayan buwan gon pay. The Honorable Stephenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Francisco L. Juanes. Speaker ang Pinang Kawatakusan at kay Sakawan Buin Pompe, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, o Honorable Senator Stan Corres. Son Kobong Lakalapan Buin Pompe, the Honorable Nelson Joseph, o Yamang Son Kobong Kan Corres. Tachawan wang ka labalak kay tikan koros ng daliensya, mumotso o government. Echungat wawan kaklalem chon wen ton pe yunsap, sama siya ng kalarwach len maslukan kalarwach. Rakach o koros tacho ng program watch. Ni may isak riyaw, darang kao na riyasak tayo. Sabon machay puy ng kukosanet kay sakawan wen ton pe, tachawan siya langar ng ran kayo ay naranchungan wiyala malang choror karyaw, kulok isak, minichisak si Belen Mesam, nan wasan wiyala malang, pelagalap ng kolonya. Sapal machay speaker, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, napachowan ruchungatar wiyala malang watch o kamo wakilolowan ruchungatasang tikan wulimaurasyo. Erupwebia miyayar quorum, ayan sansan may raralap tayo mabasatian ran watch kachi o apali ng ran kayo and buyalamalam choror karyaw watch. Iraralap kayo yay irachoror ta miscellaneous. Tan raralap watch irachuchuk karyaw mania o epon. Yay pekten buyalamalam choror watch and kakray-ray ran silu metan it niya silang week watch. May isak lamaw tarong kaunoria kutriya isak tayo. Met sang flor litera pram o alantar sang momot unsa watch. Are yay kapten momot unsa watch and kapchungalan ko moment of silence. Puya ko tachotan takapinsalatalan Mr. Kapili Kapele. Met sang vice speaker o bilwiyawiyar nituan mesansaler. Iraralap karyaw yay standing committee report. The report sang committee kan. Dan raralap watch report silu metachetian ran watch kachiyo apali. Ye standing committee report ng pepaysa kusula kanyal riyaysak tayo. May itan o kapese en kapinayan buwan po peye chungal men kapese ng pelimaysak tuwaw labanyal riyaysak tayo. Met pit chungalitit om terakter en kampan rosan mau met tokat Mr. Fernie Berman. Match report sang kamtiyan chayan ko, may Senator Likanat Pachawan Muya acting chairman, o report watch alantar sang momot unsa watch. Agre yay standing committee report ng pepay sa kwalo, labanyan riyaysak tayo. May itan o kapese kangan karong-rongkan, may pit katawaban dispenser met tan kukutan ang buhin match. Match report sang kamtiyan health, may Senator Louis Pachawan Muya acting chairman o report watch pilalalta. Kaya sa klang report siya standing committee report ng pepay sa tuwaw, labanyan riyaysak tayo. May itan o kapese kamumatang ko sa net ng pelimay sa kwano, labanyan riyaysak tayo. Match report sang kamtiyan mo ni Senator Carl Pachawan Muya chairman o alantar sang mumot unsap ang pinumpo ko sa net kay sa kayo and Wayne Pompe. Iraralap ka siluyay unfinished business na totoong kan may apolpesay ng jawin sapla. Tan iraralap watch propotyo may apolpesay ng jawin sap may yay standing committee report ng tatay sa kuno labinyal riyay sap tayo. May itan o kapese kamumatan ko sa net ng pesaro walo labinyal riyay sap tayo.
Me report sang kamtiyan sa me senator lato rapachawan muya chairman o report watch pilalanta. Kaim sa klani raoralat ye pil kalantar ta kamumatang kosonet kan. Tan raoralat watch kamumatang kosonet silu me apuan pe miya nan ram kayo an muya lamalam choror karya watch. Kamumatang kosonet nan pe sarawalu labniya riyaisak tayo LTO. Me sama-sama Weeket iralaut walu en sabon macay po ang kosonet talibay sa priyaw niya bang kabachayang irachikuchuk walu labniyan riyok priyaw po intay sa tuwaw na may tata out ten landfill me sentaw nan winnech. Kamumatawach kabese sang Senator Edmond o alanta o watawat kayo. Are kamumatang kosonet ng belmesa kwano labniyan riyaisak tayo LTO mesongasong en Weeket sabol machay kosonet en wen pompe nembe isak li labniyan okislisak tuwaw labniyan riyaisak sido mepit sabol machay CBA and fiscal year tatarang mon riyaisak tayo niya tan kabachayang irachikuchuk ewan talisu en sapol machay kosonet watch o katete wan moni kan metan. Tacho lang iray local government kan nintuan ruwasan kosonet om 30% share. Kamu matawach kabese sang floor liter rapram na ruwasan puko pilalanta om watawat kayo. Kayong sakla ye kamu mataan kosonet nandawan isa kayo labniyan riyaisak tayo LTO. Mepit Budget Transmission Act o tarumon riyakit riyaisak lumaw. Next, kabese sang Senator Card mawia chairman ng kamtiyan moni o alanta sang mumotong sa watch o watawat kayo. Ni May isak tayo, tarong kaon riyakit riyaisak tayo. Sapol machay ko ng kawata kosonet kaysa kawan buin ponte, tacho wan siya langar nan ram karyaw en aray sungal buya lamalam choror karyaw nukulok isa kalap ni mensang nan wasan buya lamalam pela balap ng kolonya. Sapol machay speaker the Honorable Marvin T. Yamaguchi, me tacho wan ruchangata buya lamalam watch o kamo Weeket lolowan ruchangata sangwan parente Senator Edgar. Weeket ang mayor quorum Einstein san may ralat tayong metapon ng ram karyawach. Iralat kayo ye standing committee report the report sang committee kan. Tan ralat watch report tayo memiye. Standing committee report nante limaisak labinyan riyaisak tayo. Meitan o kapese em kapnayach mal meng kapese ng riyaisak labinyan riyaisak tayo. Mepit malitit metoka Mrs. Charity Salvador on Port and EBA. Mekopkoya nga kamdiyan ENCR, the Environment and Climate Relations. Me Senator R2 Kachawan Muya Chairman. Oro watch alaltar sang momot unsa watch. Agre, ye standing committee report ng Belmesa kayo, labinyan riyaisak tayo. Meitan o kapese, kamumatang pagpag ng riyaisak, labinyan riyaisak tayo. Mepit kalautlan pochet siling o tarumon riyakit riyaisak tayo watch. Robos watch sang kamtiyan moni, me Senator Corn Pachawan Muya Chairman o pilalanta. Esil ye standing committee report ng Belmesa silu labinyan riyaisak tayo. Meitan o kapese, kamumatang kosonet ng kawanaisak riyaw labinyan riyaisak tayo. Mesongasong en Weeket irachikuchuk silu labinyan silu ong nakalautlan moni kantaan of Director and kantaan moni. Puan kap tapun o apadi tatong kanan balwach. Kamumatawach kapese sang floor liter apram niruwasan puko o alanta sang mumot unsa watch. Kayong sakla, ye standing committee report ng Belmesa tayo, labinyan riyaisak tayo. May tanong kapese kamumatang kosonet ng bawanaisak tayo, labinyan
riesap tayo. Mesongasong en pil kalauta moni pan irachukchuk silu lebinyan asap a om general operation. Match pil kapese sam floor leader apram nerwasan kuko o pil alalta. Irawalat koryaw ye pil kalantar ta kamumatang ko sonet kan. Tan irawalat watch kamumatang ko sonet limau me epon nan ram koryaw watch. Kamumatang ko sonet nan ben mesa kuano lebinyan riesap tayo LTO me pit 30% share on local government kan and Wayne Bombay. On karyaw o kem sa plan watawat. Kamumatang ko sa netwatch kapantalar ko ang kaktasan huyatan tatong kan meban sa wasa kamumatawatch. Are, kamumatang ko sa net nendo. Sa rawalo lebenyan riyasap tayo LTO. Mepit landfill te out tan wasa. Nan mesentaw nech ong nakaryaw o kem sa plan watawat. Kamumatawatch pilka kanananan lasang pinanggawat ako sa net kay sa pewan buwan pompe ni usu sa isa pisu A o so. Estil yay kamumatang ko sa net nan bawan na isa pew lebanyal riyasap tayo LTO. Mepit Project Transmission Act om tarumon riyakit riyasap limaw. Om nakaryaw o kem sa plan watawat. Kamumatawatch Kamanaman lasang mamotun sa watch ng ususay sa kwado A o socha na huwa. Epang, yay, kamumatang ko sa net ng bawanay sa kriyaw, lepinyan riyasap tayo LTO. Medpit kalaut lang moni, o bisan tarakter o watawat kayo, o kamumatawatch alaltar. Kaimsak layay kamumatang ko sa net ng bawanay sa tayo, lepinyan riyasap tayo, LTO, medpit kalautlan mo ni ong general operations ong watawat kayo, o irawatch pilalaltar sa momot unsap ang pinungko ko sa net kaysa kayo and Wayne Bombay. Irawaralap ka siluyay resolution kalantar ta kamumatang kaptangkan. Tan rawrala poch kamumatang pagpag yung mamiyan mayay elawar ng riyasap labanyan riyasap tayo waltiyew. Mesongasoman ko sa netik kanto kan ong nice CPA the Silum Project Act and tarumon riyapit riyasap limaw. O kamumatang pagpag poch alaltar sa mumot unsa poch kayong sa klan oralap yay nomination te ititakan. Sansan metan irorala poch itita menne epol nan ram karyaw and wiyala malam choro poch. Itita neto ka Mr. Perno Perman ong tarakter ang kantang roson mo. So siya po ita ni usus wano A o A sa kriyaw so. Ni may A sa limaw, tarong kaunor yakut riyasap tayo. Sapol masyal po inong kawat ako sa net kay sa kawan mo in pompe. Pacuan cia langar nan ram kaslu enarach ngal buya lamalam choror karyaw nukulaw ka isap minicha isap limaw supelan mesam nan wasamu ya lamalam pela balak nan kolonya. Rupuya ko kwaru memiye koros en muangi te pacuan me iraoralap tayo me opon nang buya lamalam poch. Iraoralap kayo ye irachoror te miscellaneous. Tan rawrala poch yay pagpen karay lang wiyala malang watch and kak ray karana isa puno na tan ititin ni may silisa kayo taran kaunor yakit riyasap tayo. Met sang pa speaker Mikael o alantar sang mumot unsa poch. Irawrala karyaw yay apol pen journal and run kayo o journal watch pilalantar. Irawaralap kaslu yay pil kalantar ta kamumatang ko sa net ka. Tan irawaralap watch kamumatang ko sa net riyaw memiya o karyaw o kem sa plan watawat. Kayo yay kamumatang ko sa net nan ba wanay sa riyaw lagnya riyasap tayo LTO. Erbuan kakapali kamumatawatch na ganay kamumatang wak taglan maupil itawen long kamumatang ko sa net watch. Kamumatang
matan wak taklanan pa wanay sak riyaw labnial riyay sak tayo. Mes songo-songan kapacayang irachpichuk riyaw pan irachpichuk limaw labnial wano ang sapul machay kosonatan wen tombe nempe. Isak li labnial o kusili sak tuwaw labnial riyay sak silu. Wen kap puketu wan chala riyanan limagit sang nan moni mesan-san nan irachpichuk watch. Wen kap apali anan entuk son tatong kan nan members building. Kamumatan waktak lawach kapesesang Senator Paul Mauya Chairman ng Committee Moni o alalta sang mumutun sa watch. Are kamumatan waktak lanan pa wanay sak tayo, labinian riyay sak tayo. Mesong-song ang kalaute ko wanchala riyanan lumagit irachipachip riyaw pan irachipachip limaw labinian limaw and sakul machay kosonatan wen tompe nampe isak li labinian okisli sak tuwaw labinian riyay sak silo. Kamumatang waktak lawach kabesesang Vice Speaker Mikel o alalta. Esit kamumatang waktak lanan pa wanay sak limaw labinian riyay sak tayo. Mesong-songan wak talay rachipachuk riyaw pan rachipachuk silu labinian riyaw pi and sakol machay kosonatan wen tompe nembe isak li labinian o kisli sak tuwaw labinian riyay sak silu. O kalaute ku wanchala riyanan limagit kwenta ku nananakan en nan baluwach. Match pil kapesesang Vice Speaker Mikel o alaltar sang mumot unsak and pinungko ko sa net kaysa kayawan mo yung tombe. Epeng kamumatang waktak lanan pa wanay sa kusulab niya riyay sak tayo. Mesong-songan kapasaya mo waktalay rachipachip tayo wan sa kulmachay ko sa netan mo yung tombe nambe isak li labinian o kisli sak tuwaw labinian riyay sak silu. Kuena pali o tapon ire anan akan korosme anane ebol sang second check apolta. Match kapesesang Senator Corn Mauya Chairman ng Committee Moni. Kayong sakla kamumatan waktak lanan pa wanay sak walu labinian riyay sak tayo. Mesong-song and wakit rachipachip tayo labinian riyaw tan rachipachip riyaw and sapol machay kosonatan wen tompe nempe isak li labinian o kisli sak tuwaw labinian riyay sak silu o kapachayang wanchala 301,008 puen kak apali puenan iran chon tatongkan en nan baluwach. Match pil kapesesang Senator Corn Mauya Chairman ng Committee Moni o pilalantar. Pwede ka mumatan waktak lakukach e alalta o email eta sa kulmachay. Kamumatan ko sa net nante wanay sak riyaw labinian riyay sak tayo waltiyew. E uyala walti riyaw o kama naman sa nga pinungko ko sa net kay sakew. And when tompe na ususay sa kwalo A o E abstain te soche sainsa. Kariyaw yay kamumatan ko sa net nante labinian riyay sak tayo LTEw. Nisaman mo moche pilmiya kamumatan waktak lakay may tawan lang kamumatan ko sa netwatch point kap apali ananakan memiye nan ewew palika. Erme pansan salpa yay kamumatan waktak laka. Et kamumatan waktak lanan pa wanay sak tuwaw labinian riyay sak tayo. Mesong-songan kapachayang rachipachip tuwaw labinian riyay sak kayo. Tan rachipachip riyawan sa kulmachay ko sa netin wen pompe nanpe isak li labinian o kisli sak tuwaw labinian riyay sak silu wanchala 56,196 wen kak apali puinan kalak kototo and mokillo metanyang tachem fespak nan wen away. Match kapesesang Senator Lepen Mauya Chairman ng Committee PWTC o alalta sang mumutun sa watch. Are kamumatang waktak pe sisak labinian riyay sak tayo. Mesong-songan Weeket o kapachayang rachipachip tuwaw labinian riyay sak kayo tan irachipachip riyaw ang sakol machay ko sa natin wen tompe nempe isak li labinian
Opkislisak tuwaw lepnyal riyesak silu. Wanchala. Riyanan kak apali apolpen procham kan me PTA ban buya me ban apol ban Bombay State Government. Niya ban tau kosanti and kantan moni niya ban ewyam Commissioner and PTA. Match KPSS sang Senator Court Mawya Chairman and Committee and Moni o pilalaltar sang mumotunsa. Esil kamu matambok taklanan pe sisa kayo lebenyan riyesak tayo. Mepil ni saman momoche sama-saman katasayang wanchala silinan ban rachbuchuk tuaw lebenyan riyesak kayo en rachbuchuk riyaw en sapol machay kosonetan moin pompe nante isak li lebenyan opkislisak tuaw lebenyan riyesak silu. Kak apali ananan seawall rehabilitation ongkat ngamarami. Match KPSS sang Senator Lekanet o pilalaltar. Ebang ngay kamu matangok taklanan pe sisa kriyaw lepenyal riyesak tayo. Mepilbak-baku wanchala nang silukit and bachayang wanmoni kan bani rachipichuk. Tuwaw lepenyal riyesak kayo bani rachipichuk kriyaw and sapol machay koson neten buin pompe nampe. Isak li lepenyal opkislisak tuwaw lepenyal riyesak silu. Kak kuya matching fund on Netch District Government. Apaliata ananan walkway bridge the Prison Kochapil. Netch KPSS sang Senator Edmond o pilalaltar. Kayong sakla, kamamatambok taklanan pe. Isisap tayo, lebenyal riyesak tayo. Mepil songo-songon kakasayang rachibusuk silu, lebenyal wano ay tani rachibusuk riyaw ang sapal machay kosonet and wain pompe nampe isak li lebenyan opkislisak tuwaw lebenyan riyesak silu. Wanchala riyanan lumagit kak yang sawase anan kasampalkan ong pagkataran soma. Match KPSS sang Senator Louis o pilalaltar. Pero kamu matang waktu kelakan mepil bache kamu matang kosonet nampe wana isak tayo lebenyan riyesak tayo walti yew. Match letar kamu matang kosonet poch uyala ralti riyaw o kananaman sangar pinong ko kosonet kaysa kawan wain pompe ni usu sa isak tuwaw A o socha na uwa. Kayong sa klano rawaralap ye resolution kalantar ta kamu matang kaptangkan. Dan rawaralap poch kamu matang kaptak riyaw me miya o ime pansan salta. Kayo ye kamu matang kaptak number riyesak limaw lebenyan riyesak tayo walti yew. Napakpak Mrs. Tassi Simram and kakuyala chawa melalan wain pompe. O miya wakta klakay ng kamu matang kaptak watch mawiyaw sang Senator Lekanet. Kamu matawach alaltar no sus isak tuwaway o socha mawa. Karyaw takay sa klang kamu matang kaptak ye elor nampe riyesak lebenyan riyesak tayo. Mepit kanton pochet silung an taron mo na riyagot riyesak limaw. Meserelo kamu matang wakta klanan pa wana isak silulat niya riyesak tayo. Magkapangalawan kanto may paspasyon no wanchala 67,720,419 om ni chala 64,567,903. Match KPSS sang Senator Court Mawya Chairman and Moni Opil Alaltar. Match letar elor nampe riyesak lebenyan riyesak tayo walti yew uyala ralti riyaw o kananaman sangar pinong ko kosonet kaysa kayo and when pompe ni usu sa isak tuwaw A o socha mawa. Ramboch ni may isak limaw tarong kaunor yakit riyesak tayo. Option speaker and when pompe bacho waner men kapese yung sang option kapinang may itan o kapese kamu matang kosonet ng bawana isa kayo lepenyan riyesak tayo walti riyaw. Nakamanaman la o uyala kosonet ng when pompe nante isa kayo li lepenyan sarotwaw lepenyan riyesak tayo.
ni may isak wano darong kaunor isak tayo. Sabol Michelle Vice Speaker, Honorable Nagar Mikel, o Senator Mitaros Simina, tacho tasang Erwin Pompe, ong nang Win Kwam, Way Ryan Kap, tachem penenikan o Serin Pompe Chocho mayang kasapulsangan, University of Guam. Ni may isak isu, darong kaunor isak tayo. Sapol Michelle po nung kawata ko sa net kaysa kay Win Pompe, tacho wan siya langer nan ram kanmaw en aray chungal buya lamalam choror karyaw kulok isak ni chesa kwalo hospitalen mensam nan wasan buya lamalam pela balak nan kolonya kuya aray chungal pier quorum ayen san salong chon buin Pompe may raralak silu mamumodun sa kwach kachi o apali nan ram kanmaw iraralap kayo ye standing committee report the report sang kamitikan tan iraralap watch report yung mamiya na ye standing committee report na bel may sablumaw labin yan ye sab tayo me itano kapese en kapnaya chungal men kapese nan to wani sa kusu labin yan ye sab tayo me pit chungal itit me toka Mr. Andrew Simon Jr. Ong Director and Pompe Housing Authority. Makokoyangar Committee and Kirtan Bayan Way, may Senator Report Pachawan Muya Chairman, o alalta sang mumotun sa Poch. Iraralap karyaw, ye unfinished business that tatongkan may cycling check e kwalita. Tan iraralap Poch, kamumatang ko sa net ng Bedmesa Kwano, labanyan riyasak tayo waltiyew. Mesai kunce unsak la apolpe. Poyaki tatasan ananakan memia poen tachem kamu matawaj. Kamu matan waktak la kay may tawen lo kamu matan kosom netwatch. Kamu matan waktak la nem kayo ye kamu matan waktak la nem pe. Wanaisak labanian riyasak tayo kamu matan waktak la nem pe. Wanaisak kayo labanian riyasak tayo. O kamumatan waktak lanan pe sisak lemaw labanian riyasak tayo. Koros file te naknakla. Kamumatan waktak lanan pe isisak wano labanian riyasak tayo. Mesongasongan kapachayong irachikuchuk silu labanian isu dan rachikuchuk riyaw ang sapol machay ko sanatan Win Pompe nan pe isak li labanian Opkisilisak tuwaw labnian riyasak silu. Wanchala 384,067 Puemkak tapun anan tatongkan nan pelian Fire and Emergency Services. Match kapese sang Senator Latore, Senator Edward, Senator Edgar o Senator Le Pen o alalta sang mamotun sa kwach. Kamumatang ko sunat ng pesi sa kasulap niya riyasak tayo. May songasongan Weeket o kabachayang ng permoni, tani rachikuchuk silulap niya riyasak silu, tani rachikuchuk ew and sapol machay ko sunatan mo in Pompe ng isak li, labanyan opkislisak tuwaw, labanyan riyasak silu. Puemkak sa wasak kasalelyas softball tournament o kamaulan wasan niya kiyuan Spanish Wall. Match kapese sang Senator Edward, mawiya chairman ng kamtiyan Kirtan Bayan Way. O kokoyangar kamtiyan moni. Kayong sagla, yay kamumatang waktakla ng pagsisak tuwaw, labanyan riyasak tayo. May songasongan kakabasayang wanchala, riyad 230,000 tano rachikuchuk riyaw and titan tuwaw and sapol machayin. Kosonatan Win Pompe ng basic li, labanyan opkislisak tuwaw, labanyan riyasak silu. Kung kabasayang rachikuchuk tuwaw, labanyan riyasak limaw, kung kakuyata agriculture tissue culture building, o greenhouse complex, may apple plant fishing and agriculture, may bachelor plant department and R&D, Kirtan Bayan Way. Match kapese sang Senator Perez, mawiya chairman ng kamtiyan Jayan ko. O kokoyangar kamtiyan moni. Puweko ka mamatang waktak lapukach, ayon san salong chon Win Pompe yunsap. Makamumatang ko sa net ng Belmesa Kono Labanyan
Riyaisap tayo waltiyew, uyalaran ti riyaw o kamanaman sangar pinungkukosan net kay sa kawan buwan plompe ni usu sa isa kwalo A o socha na uwa. Kayong sa klano rauralat yay nomination te ititakan. Plano rauralat watch ititar yaman me upon o yimabansan salpa. Yay itit metokan Mrs. Charity Edward Salvador on porta ni EPA. Napoitar na uso sa isa piso A o AOSO. Kayong sa klay itit metokan Mr. Henry Simon Jr. on Director and Bombay Housing Authority. Pilpoitar na uso sa isa 10 A o RIAOSO. Rangwash ni may isa piso tarong kaunong riyakitriyasap tayo. Kulok silu mo rin sa was, Bombay State Legislator pachoyamar ng kasaraw mocho-mocheo, kung kak langata courthouse metacho nan kedwatch, kung kak chapta tatok ong red security kan na pinapapali kedwatch. Sapol machay karyang kapna, and when Bombay metachang speaker, o Israel Honorable Senators kan nan tatok kasangkwan watch. Meche siya tagan Roman Weeket nan legislator. O sa biluklukay siya kupurakan koros ong nan autagan Rome kan nabanta siya tomor. Kalangan o kaselerian.